Te kopaka la province ontoisho tche sankuru. Shobula wehehende wateleo. Te kopaka la appellation toi atetela. Shoche wake mafumbe keso. La toya la kale. Ototane solution da province kakiso. Shopaka weloto. Malo sambonela mbuya njosha anawatetela walanja wotondo che moyo. Moi fulala anawatetela che wala Angola, wala Afrique du Sud, le Gabon, la Londres, la Belgique, la France. Et merci là anawatetela che la Berlin, mon vieux Anderson Okitanje. Le saké fulalo soutien ya kiniche. Par cette chanson, Lamboka Lolato, les kamiwa kiso a politicien ya kiso. Nyoto kakanji politicien le. Nyoto kakanji e wanji wa kiso apo wanji bani eleso. Nyoto kasho petit peuple kanji. Nyoto tonja lo division da monyo tembe ne. Dikambo da tetela. Ouassé la tetela, ouassé le Kenya, ça commence pas d'aujourd'hui. Ambonga kame shohato vive a wiwo nyotenana. Nyoto tonja lo ketika zambi. Nyo sala oui comme les intellectuels que vous êtes. Bikambo. Et wanji wa kiso chewe ko wa intellectuel. Nye ko intellectuel wa mamba. Mbenu nyo sala oui ko intellectuel. Nyumboto l'assemblée waki nulengo nyate to lonyolo nyate to tengani nyotengani nyate to humu ya nelengo menyambo tombalanja nupopola wake to cheya kanalwe kunitomba message unité endo hamunyo so ya peuple yenda ohelengelo ka kiso province ka kiso ekota reculer. Est-ce que vraiment Agnoto Salada Show regrette pourquoi Kamboto cha province? No keneche kasalanu nyoto kakanji awi che watomba je n'ai jamais attendu ono wanjo mocha mbovo wanjo mocha kahomwe wanjo moche kololo l'hôpital ka paka show a petit peuple mbavo nyoto kakanji nyoto tonjalo wa dispute ya kinyu nyo jaso ko di kumani dato la respect che wa nyo chasso nyo totonja nyo kanala malanga ni nyo tane solution comme les intellectuels enda wiche wo kasondo wena sekoto c'est surtout moi eko salami soni kamamba wembo tolo wa groupe ya kiso chie yena da sankuru l'internet jakando de mavuvu enyo watenga na wo ndana wakenda chewe ko tenga kumani dato ça vient d'où? Ça vient de vous. Je me permets encore de citer vos noms. Papa Joseph Stéphane Mukumadi, Papa Lambert Nendo Malanga, Papa Charles Kotolo Lakombe, Papa Losaka. Je m'attarde un peu ici parce que là quand on met un message les Nuyuchie et Wanjiwa Kiso dans l'enceinte un message d'unité. Mais Papa Weko la tondo la Kadimola mi positivement. C'est pourquoi je te dis merci. Papa Charles Koto. Je continue ma liste. Papa Joseph Olenga Koyi, président Kassensa. Weheni dambo tomba la kaye. Taweka yanga solution la kakina. Weka yanga solution da tonja wa prisonnier ya lo Kishasa. Da kaloya wa prisonnier ya Maputo cha Kishasa. Weheni dikambo da tomba kaye papa. Omato kita weko se oseloja. Weko tetela. Hawoto okonya onya site wa sankuru wa yoko site ndowe. Papa enda dikambo. Nyo jase wa notable ya kiso wa intellectuel mbenu. Papa Shoki tondo lena. Papa Mbapene Djunga Raymond. Papa Emery Okunji honorable. Justo Mokala Wemambolo honorable. Papa Serge Welo. Papa Adolphe Nosomba. Papa Lotundo la Pala. Papa Dadril Lokoto.
le rassembleur, opérateur économique wa kiso et beau politicien mais ni enda di kambone ni wa société civile. Papa Marc Moukoy le baron, papa social. Papa Jeff Njadi Njate le teta. Papa Omonumbe, papa Passa. Patron Chie ya Malakaso. Papa Kaskasongo. Papa Chamanya TH. Maman Thérèse Olenga. Ariette Ouamou honorable. Honorable Alexis Louunji. Honorable Emmanuel Opeta Shonda. Tenaya Angala Steve. Papa Otete Omanga Excellence. Nous sommes là, nous totane solution. Longelo ka kiso. Nous totane solution. Et l'ennemi wasa kuruna. Et le konyo ya trompé ennemi. C'est qui l'ennemi du Sankourou? Inda hanyula masani. Vate, Vambitaka Vate. Quand une nation est unie, l'ennemi devient une proie, quelle que soit sa capacité de nuisance. Mais qui est l'ennemi du Sankourou? Est-ce que Sankourou anda meme? Di Kambune ambote mbitale. Manjolonga manyosenga sengami wanju wa kiso wanju wa kimi wa papa ya kimi ale nyamie fula. Yelele kola anjale nata mete ta cheko vate. Tu es de quelle tribu? Kodi minongo sola di hondo ko kadimola di te Jésus mutete la ka yo ka. Ndeko yo lenga koi. Ndeko ya Lambert Mende. Ndeko ya na nyumba to shalokunu papa nyolongo sola la kasola malanga nyu. Nyate wa province nyeche problème bula wakawa. Nendo halongo sola wa matata ponyo nyenda wambo walongo sola wakawa. Nyo tombalo wa distraction ya tatengana papa. Wa papa la wa mama. Nyo tomba mo wa distraction nye. Nyo longo solela kaso. Nyo jaso ko di kumani dato. Ana wake na bato tenga na bato loka tabato sala bana di kumani dato. Ekolo to la kele. Kone mimo ko mbija semba momena kashia kimi dikambo di mimbola loloja. Mbota lolo jambola lolo jambeni. Ndoko lushila katoki wa problème nye. La kisola wa papa Shembo Yodi. Papa Omiro. Papa Ponda. Papa Kaleyo. Papa Lowenga. Papa Yasson. Papa Mbokuma. Papa Jonge. Tambo toka kawia asoche male ndambo ya nena papa ewanja aso nyoto sanganya mboto kakitodi nyotien nyeko wa chrétien à moins que je me trompe la toka ko tocha tonne bible chrétien nyotien ko wa chrétien mais bible a tout tende l'unité nienda lo Malachi akana Malachi ambata olo tetela Malachi chapitre 2 verset 10. N'avons-nous pas tous un seul père, le Sankourou Totoko Tangaso, à l'ouest, Tadakona Daloso, à l'ouest, Sankourou, Matombo la Bible, n'avons-nous pas un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Mais pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres, à profaner l'alliance de nos pères? Ndalo mumanene ndeko regrette wane che wakavu weko regrette damena lena ya nwelo la malanga nyo to kanya nyumbo to diviser nyumbo to kakito dinyo to kanya. Vous avez ce pouvoir, vous êtes des personnes d'opinion nyo to kanya la kanyo to meni che wa message et je continue à attendre pour l'amour de ma province. Je ne tairai pas. Pour l'amour du Sankourou, je ne resterai pas silencieuse. Les Kokonga message unité à Kimi. Nous tchembe à Kadala Kanyo contacter pour ne fût qu'une petite vidéo d'1 minute
appel à l'unité. J'attends. Nyoto kanyala malanga nyula malanga nyu. Aha province hachula tondo kota ya bunda. Paka atochea wamboshila. Zambikalo longolé. Enda dossier da Sankuru. Diaspora tiers les konyo chalo saka. Encouragement. En fait, l'idée venait juste comme ça, c'est pour faire régner l'unité. La message, les communautés tiers les konjela. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 000 personnes qui la page qui sont par le soutien de la diaspora. Je vous dis merci, les diasporas tiers. Arando choa womboto lo temana. Oui, kama je photo ya ki wonya katoni hausa dindoko ngoma hasho mbotolo jesho. L'unité là où est l'unité, ouais na ko wa yosala chi. Otonyonga kaone majorité opposition wa sala majorité wa sala to sema ne lolimu. Concurrence loyale amonyo sala nu choix amonyo sala mais ndoke ngoko pakatenga na cho. Je suis Moutete là et fier. Kanga mboto ka di kumi je resterai Moutete.